Evo, dragi moji, pozdrav, salam. Nana kuhala palačinke, filola sa pilećim mesom. Šta još ima? Da imamo malo za doručak, imam dobru čorbicu. I to je to. Jesko Ljana, čovječe, izgleda predivno. Šta ima u šerpicama? Imam temeljac Aha. i ujca. Pogledaj, sva zelenjava je ovdje. I grašak i koruza, kurzi i gra i sve. O, njami. Moramo malo da se, jer hladno je vana opasna. Naša vrijednica. A šta ću, ne mogu ja čekat da ti stigneš, sine. Svaki ima svoje obaveze. Haj nam jednu zapjevaj, ono. Bravo. Ja da sam pjevač, ja ne bi bila za ovim športom. Pa to sve ide jedno sa drugim, hajde. Ja bi sine malo bila spremaš, zvijezda malo granda. pjevaš. Znaš ti oni starinski pjesmi, samo tako. Jes, znam. Znam, samo nisam ja zato, ne se ne pjeva. Evo ovdje majka kuha. Aha, idemo tamo da malo snimimo. Da malo pogledamo. Dadnem malo u prezlu i u jaja. Glavno i palačinke i sve gotovo, samo eto. Aha, znači to si sve posebno pripravila i sad Sve. sam paniraš, ja. Samo sad malo obrnem i previše sam dala mesa, pa se malo. Paljanca naša, vidio je ružica. Predivno. Dragi. Zašto nešto ona voli? Evo ga medicu je stavila u cvijeće. To je meni moja Arijana donijela. Da je to pica izlasto. Kraljica ona naša. Jedino žensko imamo muč. Ono sve muške. Pa kad su ustala onda, kad imaš već sve spremno? Pa posli sabaha sam nama. Lijepo se peči. Kako je lijepo, sve jednako pečeno, sa svake strane. Bila mu ona naša komšinca iz Bosne. Malo sjedla, jednica bratio je bolestan jako. Plače i mi se nama onda prevrne mozak. Ništa nemaš čuti dobro, samo čuješ žalosti i sikranću, drugo ništa. Ovo je onaj lonac od ripe sa vatrenog šparata, jel de? Jes, to je. A, To je iz Bosne došao. je. Daša. Kad pojdemo vrati nazad. To mi je od one garanture. Onda ćemo nešto ovdje skuhat pa ćemo nositi dole onda u put. Jes, ako budemo išli sa onim. Eto imaš jedu sad. Valjanosti. Kašicu je već popila, očistila je već sve. A moram kad je ona došla. Malo je sjela hulica. Ma neka našog naroda. Oda pripraviti, kaže. Svaki minut čeka samo kad će javiti da je. Bože, sačuvaj, dragi, za koju su. Šta da ti kažem? Ima i ovdje lijep buket cvijeća, uvijek cvjeta lijepo. Packa Ne moja. znam šta ću napraviti na malo slatkega. Baš dugo nisam zdravo ništa. Ništa. Znaš kako, kad smo bili djeca, tata Rahmetli prelomi čačkalce, pa kaže sad ćemo izvlačiti. Tako da onaj koji izvuk, onaj koji ću čačkalcu. Trebao sam malo napraviti. Na malu skalu. Treba malo, onaj brzi kolač, onaj. Malo kurzove ono. Pravim nešto slatko. Šta nam praviš, Nanica?
200 mg jogurta, pola čaše ulja. Ova mjera mora biti ovo. Malo materijala, a jako ukusa. Savršen kolač, sa malo. Po cijeni je opasno. Sad ja moram ovo malo opret. Da imam za šećer i brašno. Mora biti ista mjera. Jedna jogurta, po čaši ulja, jedna šećera, to će biti kolač da prste poliđe. Jedna šećera i 2 brašna. Samo 2 čaše brašna. Normalno da sam brašno prosijela, ja to uvijek sijem. Jedna. Glatko brašno, tako ne Ja ostro. glatko. Tipa 400. Tipa 500. Kako kad? Evo. I jedan tekstilni prašak. To ćemo sad malo ovako na suho izmiješati. Tako. I jedan cijeli limun, kora od limuna. Za aromu. Za aromu. Moramo malo uz kaficu nešto sa... Ja baš sad slabo pravim slatko opasno. Skoro pa nikako. Ovo biti gusto. Ne, to se lijepo sjedini. Ide lijepo u ovaj pekač što je majka priprala. Dragi Allah, da mora biti bez Ja. jaja. Ovo je moje karmana recept, dragi moji. Može, nešto ćemo Ona probati izmišljuje drugačije. ovaj moderni način. Ljubim ga. A ja sam staromodna, ja ne dam vam svoju starinu. Pa bila na Uvrpolju, bila na Brdima, bila u Americi. Kako lijepo divno miriše. Hoće li nam moći makar biti po jedna mrvica drugo se Biće. tije. I ono, a ovo sa meni sine. Pa vidit ćemo, dragi moji, kako će ispasti. Ma super je, taj kolač najbolji. Gdje se svidio. Pogotovo ako imate djecu u vrtiću ili u školu neko slavlje ili... Ovo lako napravite. Jedna čaša, Da, malo materijala, a sad jedna posla. šećera, jedan pecilni prašak. Ono se sjedini. Evo, To masa. zato što da si usput miješala, znaš, ne bi Masa bilo ne mora tako. biti bolja. Eto, i sad staviš u staklenu. Sad ćemo da vidimo, hoćemo li mi hajrom popiti kafu i malo se poslatka. Hoćemo, nemoj tamo, to ide bez ulja. A brelulja. Mislim bez ulja, ta staklena. Mora Mora skroz malo. prazna, pa dobro sta malo. Ali obršim. Jo, to ne vjerujem da se mora. More. To je kolač sa jogurtom. Sad ćemo vidjeti ove dobrote, dragi.
Vidiš kako će biti blanko na suncu pečeno. Mašallah. A frišak, vidiš kako je lijepa masa, gledajte. Kad se sproti miješa, recimo, ne? Tako da nije pregusto. Lijepo potučkaš da je sve fino ravno. Mi smo sad snimale onaj, pa nisu usput miješala, znaš. Ali opet se vidi da je jako divna masa. O, vidi se može. Poslije kad se ispeče ćemo vam pokazati kako se bude rizala. Tako da. Ovo je jako malo materijala ide. Da. Mi volimo tako obično, znači samo sa korom od limuna, neko stavlja i voće i to. Ali ti uz kafu su najbolji A ti. ja volila ovdje staviti malo jagoda, malo, Ali ne znam da li paše uz jogurt, ha? ili malo malina, ili malo... Pa dobro, danas se to probaj, Aromi. pa ako se ti bude svidlo ti pravi drugi put Hoću sa voćem dodaj voće. Eto sad ide na pečenje, 30 minuta na 180 stepeni. Dragi moj, ne bi li dao Bog da mi popijemo kafu i to je dobar kolač. Biće ako Bog da. Onda nastavljamo sada kasnije. E, Voli? dragi moj, evo naš je kolač već probala, dali smo ga. Pogledajte kako je I divan. jogurtov kolač, malo materijala, a ne može biti ljepšog ukusa. Eto, pokaži nam malo. Znate kako drhti, još je on topal, nije se sasvim ohladio. Ali baš je fenomenalan. Malo pospijete šećerom za dekoraciju. Ovdje se je peko i stvarno ima, morate vidjeti kako ima savršen boje. Pogledajte kako je Limunova lijep. kora daje jako miris i ukus. Kako se ti sviđa? Evo, dragi moji, ovo je moj ručak. Znači imamo supicu. Šta još ima? Imamo palačinke pohane s mesom, salata, svaštara. Ima koruza, grah, kupus, kiseli krastavci. Ja. Supica. A tako sam i u supicu natrpala svašta. Predivno. Vani je jako hladno. Svaštaraš. Ovo je naša svaštara. Malo nam i ovu jednu da vidimo kako je unutra. Hoćemo pririzati jednu da vidjeti naši dragi pratioci kako je to ukusno i dobro. Ali kolač stvarno izgleda lijepo. I sad pa sad je. Tamam lijepo uz kafu. Nije komplikovan, tako da sa malo materijala i pečen za 30 minuta. Evo, dragi moja, to ruko. Evo, pogledajte kako je divan. Piletna. Neko mora staviti povrće, mi više volimo samo da je meso, ali tako? Ja, Sve po želji, po ukusu, kako tako volim. hoće nek se fila uvije malo u jaja, malo u prezu i samo malo dobrne da dobije boju. Eto, dragi moji, puno vas pozdravljam. Će vam se ovo moje sviđa, ali obavezno like, pretplatite se, Probajte napraviti, komentare, javite a nam. ovaj kolač obavezno napravite. Ne ide materijala ništa, Ali stvarno ukus je, i što je najbitnije drugi dan ako šta ostane, naravno, ništa se ne sasuši. Ne, ovo moraš jest. Tako da je i drugi 8 dan, dana. što kažu da u gost na vrata kolač pečen. Ono vidjeli ste kad smo pravili, ja sam mislila toga nema ništa. Bez jaja, bez ičega. Ali viđa. Tako da, predivno, mašalno. Ukusne. Eto, dragi naši. Eto, budite pozdravljeni. Podržite me, lajkujte, Za još više videa pratite nas. pretplatite se. I ako Bog da do Ako sljedećeg niste, videa i do sljedećeg videa se vidimo. se vidimo i vas pozdravljamo iz kuhnje. Pozdrav!